Yan. Kabayatan na Calamity Fund, TLG Burgos, umdas pailaeng iti daytoy atawen. So kaya dang i-cover apo dito Calamity Fund for this year 2025. Detalye ka dito kini Idol Dennis. IFM News. Manipod Burgos. IFM News. Lokal. Idol Dennis, come in. In Pasigat, iti LGU Burgos, kung dos ka lang iti punto para iti kalamidad, direto na tawen 2025. Una ni Mayor Crescentia Garcia at persona iti migra, iti Burgos Tikal Labas, ngayon dito kaya paninimal laing, so tagapuna nga at upa dagitay anak sa kanang usarambeng, kaso lang, dapat dagitay sumang baing nga kalamidad. Masya dito, iti babadan na iti TGIN, so tagapuna, yung sanda una nakaot, iti available funds, iti munisipyo, para kailan dagitay sumang bay kalamidad. At may pagkakalitig kalamidad na dagitay unpredictable na disaster po. Dalat naman digili sa na tayo po na usahan tayo. Nakadikira po iti calamity iti Ilocos Norte. Nakita naman talaan ito kamatala na isabiti kangunaan na nasusan ng kabagitoy. Pati ko na tayo dapat itulong iti provincial government, the national government talaan. At irasaltekan tayo na dahil naman ang mura na bigito kasama tayo na sumarunong. May makasalanan tayo na. Lujak sa po na yan yung medyo mapagiging na mabagay lagi at dapat na masyo naman damit makaungarayan ako. Iti ang dama ko na tiya mayor ket na igitmet iti inak pa ng pa-alerto iti taga-Burgos aga po iti sarnong aftershocks iti gined iti bantana iti amyanan in bagana pa nga iti agring epekto ti lighthouse ngayon ti Philippine Coast Guard iti agdaman na mangkikita iti reto nga editisyo mangnamnama iti mayor ababen iti sagana kaya dito yung mirisa tijag iti taga-Burgos ng Runa patagindek iti ko sa barangay para palang kanatoy pangta iti tsunami ang kaso lang na isumbay nga natin sa aging ginagkas pagpadaanan iti National Disaster Reaction and Management Council. Idol Dennis Yanitio, Tatak, Armen.